මේක ඉල ගෝල් රේන්ජ් තනිපොල් ගාන්දිය කනම් පිටිපාරේ තියෙන්නේ. මේක දෙවෙනි සැරේට සාමාන්‍යයෙන් මලකයක් වුණොත් පුටුවක් නැති ගෙදර කොච්චර අනන්තවම තියෙනවා. හරිද? පාසල් නැති ළමයිට පෑනක් පොතක් ගන්න බැරුව ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නවා. හරිද? ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් තමයි තන බල්ලා තමයි අපි උදව් කරන්නේ. මේකෙන 100ක් ආදායම ඒ ළමයට තමයි දෙන්නේ. ඒකින් ඕගලන්ට ඒ පින්කමට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එන ප්‍රොෆිට් එක මේක කාගේවත් සාක්කුවට කාගේවත් පෞද්ගලික වේදමට යන්නේ නැහැ. ඒකයිල දෙවෙනි සටත් කරන්නේ. එතන ஜதாக்கலாயர் இந்த குரூப்புக்கு ஜதாக்கலாயர் இந்த பாய்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு ஒத்தாசை வழங்கியலும் எல்லாருக்கும் கோல்ட் ரேஞ்ச் ஃபவுண்டேஷன் இரண்டாவது வருடமாக நடத்தி வரும் பட்டுச்சீட்டு இருக்கிறது. எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவங்க யாராவது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த 2500 ரூபாய் கொடுத்து பட்டுச்சீட்டை பெற்று கிடுவுடே கோல்ட் ரேஞ்ச் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு ஒத்தாசையை வழங்க முடியும். ஒத்தனை செய்தாலும் 14ஆம் தேதி வச்சு ஃபாரின் லீக் உங்களுக்கு வந்து காலியில் வந்து நிறைய பேர் பர்சனலாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரியா? உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணுமெண்டாயிக்கே நல்ல நன்மை உண்டு. தனிப்பொல் காந்தியில் பாய்ஸ் மாதிரி செய்த கோல்ட் ரேஞ்ச் கட்டார் துபாய் குவைட்டில் நிறைய பேர் என் கூட்டாளி மாதிரி ஆகிக்கிற உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்பரை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணியேன். 11 மணி ஆகட்டும் தான் இந்த கிடு இந்த கார்டை வந்து எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு ஃபேமிலியோட தின்னத்துக்கு மசாலான்னு தாபொண்டு தான் மெயினே ஆர்கனைஸ் பண்ண கட்டிய ඒ කොල්ල සෙට් එකක් කරන සංවිධානය කරන දෙවැනි වරට කරන මේකක් තමයි ඇත්තටම අගය කරන්න ඕන දෙයක්. මේකේ අරමුණ හුඟක් තියෙනවා. මොකද්ද කියලා කිව්වොත් නැති බැරි මිනිසුන්ට අපි උදව් කරන එක, අනිත් එක මරණ එක. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් ජාතීන්ට විතරක් නෙවෙයි හැම ජාතීන්ටම අයිති දෙයක් තමයි මේක ඇවිල්ලා. අපින් ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඕගලන්ට උදව්වක් විශේෂයෙන්ම 2500ක් දීලා ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් පොඩි කාඩ් එකක් අරගෙන කිඩු එකක් අරන් යන්න පුළුවන් ඉරිදට. සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ ඒ කට්ටියටත් ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේකට. එහෙනම් අපේ ගොල්ලන්ගෙන් සුපිරි වැඩක් මේක. ඇත්තට මේ ගොල්ලන්ට අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් ඕන